U to vrijeme, tad neće biti razlika među ljudima. Ovaj je propovednik, ovaj nije, ovaj je laik, ovaj zna bolje, ovaj tumači bolje. Ne. Tada ćemo biti jednaki. Svi ćemo dostići mjeru rasta punoće Hristove. Bog sad koristi neke ljude više nego druge da bi potpomogli taj proces, da tako kažem. Jer mora neko ljudima da govori evanđelje, mora neko ljudima da govori radosnu vijest. Bog nas koristi u skladu sa darovima koje nam je dao. Ali na kraj svi ćemo biti ovdje, svi smo jednaki. Također na nebu, svi smo jednaki, da tako kažem. Da li me razumijete? Zato ne treba niko da se osjeća loše zbog bilo čega. U Hristu sve imaš, potpunosti si ispunjen. Samo vjeruj u to. Nemoj da te neprijatelj vara, nemoj da ti ubacuje razne slike, nemoj da ti stvara doživljaj niže vrijednosti ili ko zna šta sve ne. Ne dopusti to. Ti si uspio u životu, ti si dijete Božje, ti si najprivilegovanije biće u univerzumu. Da li ti vjeruješ u to? Da li ti vjeruješ da si lično hram Božji? Da li ti vjeruješ da baš tebe Bog voli najviše na svijetu? Baš tebe koji sad ovo gledaš. Da li vjeruješ u to? Da li vjeruješ da si baš ti, takav kakav si, njemu poseban? Ajde vi koji imate djecu, razmislite da li tako posmatrate djecu. Ja ih baš tako posmatram, braći i sestre, ja koji nisam kao Bog, koji nemam tu agape ljubav, da tako kažem, ne manifestum je još uvijek u punini. Tako te Bog posmatra. To treba da vjeruješ i da to nadjača ono što ti kaže okruženje, ono što ti kaže svijet, ono što ti kaže i tvoj, da kažem, degradirani mozak, da tako kažem. Da pročitam još jedan stih u prilog svemu ovome. 1. Solunjanima 5. glava 23-24. Neka vas sam Bog mira potpuno posveti i neka, braćo, sav vaš duh i duša i tijelo budu sačuvani besprekorniva do vremena dolaska našeg Gospoda Isusa Hrista. Vidite sad, vjeran je onaj koji vas poziva, on će to i učiniti. Zaista, kroz taj razumljenje ili posvećenje, zavisi kako ko koristi terminologiju, mi ćemo stvarno doći da budemo besprekorni i s polja i u karakteru, ali to nema veze s našim spasenjem, rekli smo, to je zbog drugih. A na kraju, kad budemo Hristoliki, to je da bi se Bog proslavio pred cijelim univerzumom, da se pokaže, tajna Božja će biti dovršena tada, da se pokaže šta je Bog uradio kroz Hrista sa otpalim čovjekom. Tada će u maksimumu biti proslavljeno, da tako kažem, Božje ime. Ali vidite, on će to učiniti. Znači, to je Božje djelo. Znate, ima ljudi kažu, jeste, kroz Hrista primamo, vjerom primamo, ali sad ti moraš kroz djelo da se izgrađuješ. To je najveća zabluda koja trenutno postoji. Mi se izgrađujemo, znate, kroz koja djela? Kroz Hristova djela, kroz rodove duha. Tvoj udio je samo jedan, da mu vjeruješ. To znači da puštaš mu da živi kroz tebe. Tako ti izgrađuješ karakter. Nemoj da te neko ubaci u tu zabludu, da ti sad moraš nešto da preduzimaš. Ne moraš ništa. Samo mu vjeruj i onda će on da te upotrijebi onako kako on misli da treba. Ali treba vjerovati sve ovo. Treba, da kažem, odupirati se tim strijelama koje dolaze na vas. Neprijatelj koristi puno stvari, on koristi svijet, koristi možda i vaše bližnje, koristi i drugu braću i sestre. Da vam ukažu to nije baš tako. Znači, ljudi dođu pa vam nametnu osjećaj krivice, osjećaj niže vrijednosti ili osjećaj da vam napravi neki pritisak, nisi dovoljno uradio. Ma šta ima da uradiš? Mislite li vi da mi očekujemo ja i Nina šta treba Mateja i Nina, Ana da urade? Ma ništa ne treba da urade, oni su voljeni ako ništa ne rade. Ne znam da li me razumijete. Jednostavno, stavite se u taj položaj kako vas Bog gleda. I zaključak da damo konačni. Nakon svega, znači novorođenje jeste začeće novog savršenog života u Hristu. To si ti, to te spašava, to će jednog dana da vaskrsne. Onda imamo rast u Hristu, šta je to? To je hodanje u novom životu i usavršavanje karaktera. Dobro, i konačna stvar u tom rastu je savršeni čovjek, rast do mjere Hristove. Šta je to? Završetak Božjeg djela u čovjeku. Povratak Božjeg obličja u čovjeku, savršenstvo karaktera i Hrist dolazi za svoj narod. Dakle, mi smo spašeni novorođenjem, prihvatanjem Sina Božjeg u naše srce, u naš duh. To je garant našeg spasenja. Međutim, pošto živimo i dalje u ovom svijetu, mi treba da rastemo u toj vjeri, da rastemo u Hristu, da održimo tu vjeru. Kroz taj proces mi usavršavamo naš karakter. Što imamo bolji karakter,
bit ćemo više miris na život drugim ljudima i Božje ime će biti proslavljeno. Ali ako ti se desi da padneš ili ako ti se desi da se ne osjećaš baš kao da si novo stvorenje, ako ti se nekad desi da zaista i dalje nisi 100% siguran da si toliko, da si očišćen, ako i dalje imaš neki doživljaj prljavog čovjeka, nemoj u to da vjeruješ. To je tvoj mozak, to je neprijatelj koji koristi tvoje slabosti da te pokoleba u ono što zaista jesi. Ti si u Hristu savršen, vjerom nadjačavaš sve te stvari. Pao si samo zato što si krenuo pogled sa Hrista i ništa drugo. To nije promijenilo tvoj status, samo što nisi naučio da hodaš u toj pobjedi. A to ne znači da je nemaš. To je tvoja, da kažem, sigurnost. U konačnici mi ćemo biti savršeni i u karakteru. Zaista jedna generacija će doći do te tačke, međutim to neće biti ovako sad u ovim dobrim uslovima da se mi usavršimo. Ne, nego će biti nevolja. Biće teške stvari koje će nas okruživati kada ćemo zaista sve predati i Hrist će u potpunosti moći da kontroliše naš život. I tada ćemo biti usavršeni, samo što mi nećemo na taj način razmišljati, nećemo misliti o tome da li smo savršeni ili nismo, ali ćemo zaista i biti. I kao takvi, to je uslov da se prođe 7 zala i da dočekamo Hrista, da možemo da ga vidimo. Samo takvi ljudi, potpuno savršeni, mogu da vide Hrista. Svi drugi će pomijeti, da tako kažem, oko nas.